Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin, papagayam, intay basa ti Colosas, Kapitulo 1, versikulo 11. Sapay kuma tamapakirid kayo, babaan iti amin apigsa, ngaggapo iti nagloryaan, apan nakabalin na. Tapno maibturan nyo asi aanos, kan siraragsak ti orean nyaman amapasamak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oh, agtugaw ka kadilang, bakit? Itay ka pa'y amadandanagan. Si kamot nga ama, awan pa'y dadanagam apulos. Saan ka talaga a concern iji anak mo niya? Apay nga ibagam ti kasta. Madanagan akmet akasken ka. Ngam alas 11 iti rabii, awan pa'y laang ni JR. Ingkakat maturugan. Siya kung ti manguray kini JR. Agawid lang day talalaki, makangag man kanya kon. Estela, baron ni JR. 18 ti taon na. Saan na masapol nga ung tampay? Kat anya nga ti kayat mo nga aramidak? Kasaritam itinasayaat. Bagbagaam tapno malawlawagan ti panunot na. Sa anak ang nagkurang anang bagbagakan kwa na. Anya pala ang nga ti kayat mo nga amo mo tirumbang aramidam tapno agbalbaliw. Tang-uram ngamin maminsan tapno agnakam. Ingkakat maturugan. Masapa ka pa'y amang isuro intun bigat. Daddy, Nabartag ka manan, JR Baro. inawis na iti barkadak. Nagjamming kami lang. Pasensya kayo, na nagururay kayo. Kasta unay apa nagdandanag ni mamim. Maturog ako. Agsarita ta intun bigat, ha? Oo, Daddy. Basta sika. Good morning, Mami. Naimas day talot-luto niyo pamigatan tayo, ha? Nabartag ka manan idirabiian niya. Anya ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo, ha? May barbarkada kan samot tan. Mami. No saan kang agbalbaliw? Pagsardeng da kan apagadalan. Saysayang ti kwartami ka ni dadim. Ha? Anya manan ti pagapapaan nyo. Inung tamon, daytoy anak mo anabartak anarabyan anagawid idirabi Nakijaming aklang, tadda nag-birthday barkadak. Ay na, naglaing kang agrason. Nasursurom day ta kadagiti barkada man niya. Estela, maladaw kan iti klasem. Saan mo man ngayaw awan ti saritaan? JR. Umay ka, tagsarita ta. Uwan, Daddy. Iso na luko day ta anak mo kat. Tanasingpat ka unay kan kuana. JR, anak. Anya aya ti problemam. Takanayon ka amarabyan nga agawid. Shit. Ada problema? Ne, awan problema, Daddy. Kanayon ka pa'y mabartek. Awan ti problema. Gagangay lang ka dagiti teenager, Agjajaming kami. Ti amok ngamin, dagiti lang ada problema na ti agbartek. Awan mo ti maibaga maproblemam. Isu asan arumbang agbartek ka. Katuwaan laeng. Agad-adal ka pa'y lang amin. Saan mi akayat kini mamim, amadadahal ti masakbayam. Aginong maklama minsan, madadaalan ti masakbayak. Impakitak mo ti grades ko kada kayo kan ni Mami idi napalabas as semester. Very good, kinunampay. Wen, amok anak. Ngem ti makunak, di mo lataikan iti sakit iti ulo ni mamim. Madandanagan ngamin no kasta amarabyan ka. Sorry, Dad. Agadal ka na imbag, Tapno si kanto ti mangitan dudo iti pamilya tayo. No agbalin kan anaan-anay nga inhinyero. Oh, naikot day takin nagagat mo tayo pare. O may kapay dito tagin na tayo pa Dawan ba't ni Forman nagbantay ka na tayo. Kaputawan ni Forman, isardeng tayong tiyag trabaho. Kita man dagiti kakadwata dito construction ni adda ka dito na kaida. Duma, Axel cellphone. Umay kakit Aramidan nyo latati kayat nyo. Tasya, agtrabaho ak. Uray awan mangkit-kita kanya. Saan ka nga rin nagipulpulong ka ni boss, Si Kamet. Apay ko mga ramidak na ita.
Agkakadwa tayo, pare. Nagsangit ka niya. Limtag dagita matam. Kasano? Nagapamanan dagiti agamak idirabi. Kanayon samot na mapasamak dayta. Kasano? Adda nakita di katulong mi adroga iti bulsa ti pantalon di anak ko. Kasta unay ti ungot di asawak. Dinanog na pa'y ti anak ko. Anya? Inanawak mo't ida. Ng permi ti ungot nila kay ko. Uray la nagdardara tingiwat di anak ko. Kaasimat nga rod ano kasta? Ay namari, problema ka talaga di anak ko. Saan mo't nga minakasarita di asawak itinasayaat? Ay, imbag kanyak, tanasingpat nila kay ko. Amo na kontrolin ti ungat na ka ni JR. Saan na adisdiswan ni JR? Kasarsarita na lang itinasayaat. Ay, tiyak man amo. Di nan samot amo ti agungat. Kasta kumamot nila kay ko. Ha? Mamati ak ngamin. Amaala itinasaya at apan nakisarita ti panang disiplina kadagiti anak. Ne, Taiman. Ay, nagbiti oras ti break. Panganam inton madamdaman. Nagbalo na. Inlutuanak nila kay ko. Iso adituyak laangan amangan. Kanya ka mo ten, pare. Simurot ka pa ilang araw dito video okay bar. Kung saan ka matlagay ang mga ginom. Imbagakmatkan ka. Abawal kanyak ti aginom. Kanya kang karap taramidan dito, pare. Para order aklatan, ah. Kanya ka mo ten. Malakit din. Aginom kalatan. Bye-bye ang nakadilatan. Lakay, agsasarunumot na sumangpot dagiti babayadan. Kasta talaga. Nainayon pa'y day ta internet connection. Kung naktumat ngamin kan ka nga ipaputod tayon, isupay abay bayadan. Si kakit dimat. Us-usa rin dagiti anak mo apag-research sanday ta. Kanuray si ka. Us-usa ramat no agisambit ka kadagiti reports mo. Ato iti sweldo. Awan naksay dita. Nangala kamot kuman ay ti allowance mo. Ikan naklabasita. Tapno adamot karga ti wallet ko. Madikano, no awan na pulos ti karga ti wallet. Sige nga rod, tainak tumutan bayadan inton bigat dagiti bills tayo. Apay ngagpilay-pilay ka, pare. Limtag man nga rodan dito mong ko, pare. Kunakmatkan ka ngagpadoktor ka. Kanayon alumtag day tatumang mo. Ay, pare, saka pa ila tumuli, ha. Tsaka pa'y kapakilan ka, Anya pa'y ngay. Pasensyakan, pare. Naimbagan ka, tawan ti saksakitan. Panangan manan. Saan ka man anak kapanibid dita? Anya manan ayati problema. Ay namari, pinatuludan da kami iti surat ije bangko anang isaldaan mi iti dagaken balay mi. Alaan da kanun no saan kami ang makabayan. Anya? Manungamin abulanan asaan kami ang nakabayan. Ne, adamat sweldo nila kay mo ah. Apay asaan kayo ang nakabayan? Siyaklaang matantag susweldo, Mari. Ha? Apay nay. Nag-resign nila kay ko ije opisina na. Di na ka numaanusan ti ugali dagiti katrabahuan na. Ay, day tatirigat na. Imbagkan ka, kanaanos nila kay mo. Nagagat ng trabaho. Juan Mare, uray no construction worker laang, kompleto ayawat na ti sweldo na. Iso ang mabayadak amin a bills mi. Kunak nga rudkin nila kay kung an-anusan na. Kumaa, Mare. Ala, mangan kakit din. Saan aday ta problema ti pampanunuto makanayon? Apay, saan ka na sumursurot kada kami, JR? E di man, nagja-jamming kami di boarding ko. Sanak may lamang bali na makijaming ita, Rose. Likliklikan na kaming samot ngamin. Saan met, ah? Umadani ngamin ng tiksan tayo. Isong ag-review akpay. Agjit kalatan. Jak marami dayta. Narigatan. Numatiliwandak lagi ti instructor tayo. Oh, apay nga siya. Kan may sa mabainak ka ni Daddy. Protective ni Daddy.
Saan mo ito, Nay? Jack lang amin kahit mapay kanyak. Amom, sana nasaya at no puro adal ti aramidam. Makitam ka ti day jay lakay, jay igit ti kalsada? Apay day dyan lakay. Amom, na-overstudy ka no. Gapo iti sobra, akinalaing na. Iso akas na ti tsura na ita. Apay, kayat mo ti maitulad kan kuana? Bita nalpas ti trabaho dyan nga to, pare. Inlipas ko na. Di nagsamo to, nimpat siya ni Aramida. Di kan tumat lang makauli. Tadaan an nayam. Ngam no awan tuntian an nayam. Si kan tumat na. Yaman na ka, pare. No, sa bali la siguro. Saan dang agsakripisyo para iti sa bali at tao. Ya kalakit din na yan. Pampanunot ako no, niya ti ibayad ko kan ka. Ilay bagbagamait. Basta, sumubutak ko kan ka, pare. JR, saan ka kadi asumrek iti klase mo ita? Ni daddy man. Simbreak man. Kasta ka di? Kitaan nyo lagi ti grades ko, Uy, nagngangato ah. Diyan ka rin kanyak daddy. Anya ka din day, Jay? Katnoyin ka rin ano na nga to ti grades ko. Igatangan ng iti motor ko. Ayuwan anya. Motor manan, ti ipagatang mo ka ni daddy? Mami, kitaan nyo lagi ti grades ko. Nan, kita at man. Nagngangato. 80? Nangato daytan? Mami, narigat a subject ti economics. Ita, agpagatang ka iti motor ka ni daddy? Bayam kadilatan bakit? Ita lang mat ngagpagatang ni JR Duapay dagiti agad adal akakabsat mo, JR. Saan la si kati paggasgastusan mi ka ni daddy? Apay, panagkunam? Ada kwarta ni daddy? Daddy? Umay ka, JR. Intag pili iti kayat mo a motor. Pare, sigurado ka akabailam ti umuli? Apay kid din na saan. Nabalak idi, itakit din ti saan. Pasensya ka na. Saan ka pa'y makaduan ita? Okay lang. Sige, umuli ako. Umulog kayo itong tangal daw Wen. Pare. Apay pare. Nagyaman na ka ha. Ano? Siya ka pero bang nagyaman ka? Saan ka man na makaduan nagtrabaho dyan nga to? Saan tayo mat ngamin na naimbagan dahi ta sa akam. Si Kanton, inton maminsan. Mare, Abay, Mari. Ada emergency? si Kapay lang tag-take over iti classic. Apay. Na-aksidente nila kay ko. Kadwak dagiti barkada tayo. Umay kami makipagladingit iti ipupusay ni Daddy, JR. Agiyaman na kada kayo. Very close kagayam ka ni Daddy. Iso din inspirasyon ko iti panag-adal ko. Isumot lagayam. Akanayon mo adakamatan kada kami. Awanan ni daddy. Makipagladingit kami, JR. Natin nagayam ni pare iti construction site, Mare. Uwan, Mare. Makipagladingit ak, Mare. Diyak sa kabalan ti agbyag, itatawanan nila kay ko. Kasano kamin kadagiti anak ko. Mare, patibkerem ti pakinakam mo. Apa yan napasamak ti kastoy. Nakasingsing patatao nila kay ko. Mare, dudakkel ti pamatim iti Diyos. Awan ti rumbang apagbutngam. Ado ti pagbutbut nga kamapasamak, itatawanan nila kay ko. Kasano kamin nga agbyag. Awan ti rason tapno agbuteng ka. No di tapusom, mariknam ti presensya ti Diyos. Mare.
Tipudno apagsanggiran tayo, kati Diyos. Di mo ko maliplipatan dayta, Mare. Lagi ti agkakabsat iti Apo, agpipin na kirad, agpipin na lagip, ken agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Candia. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.